Hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar cheer tu John Vanal chuanga ramchung mun dang terwalin voin khan Mizoram chung mun sang him takin Republic Day lom ani civil mi te choi moina ngai hluthlo tak Padma Shri Award dong turin PKC runram sangi than ani champhai not bial tu MLA Dr. ZR Thiam sangan abial chung tual chengle nalana SASCI hnuayan hatho dan tur amuna kalina enfia India ram mi puiten an mani dan siam ngei man an man tran ni Republic Day chu ram chung mun dang terwalin Mizoram mun sang voin khan him taka lom ani tun trum hi COVID-19 free alen nuwa pa ngai taka Republic Day lom ani le na masaberania Mizoram Republic Day voisom sari palina lom na lian ber chu tuk in khan dariata Aizawl sipai lamwala nei ania he huna hian governor Hari Babu Khambam Patian nampuan zar pot pharin parade contingent somni parukten nampuan zar sana chibai anbuk achang leta hemin hu hian Republic Day puala thucha asoi chunjom ngal governor chon Mizoram mi puite du sangna chibai bukin heniro pui taka hian zalen na swal tu te inpek na awangin India ram khwale tuite chuan antan dan pui anin pea dan pui hi mitin te dikna zalen na le intluk tlan na ape ani ti hre le turin mi pui acha tlom ngai pol sang kaushan mi tele mi puite zara sarkarin malak na lian tak mangin state mason tur chak takin an thok chunjom ti governor hian soya sarkar kumkal ta le kumkal meka malak na lian tak pathum socio economic development policy te international tourism mart for the northeastern state voice som na le kumin march tha a khovel pum ho pa in to khom na poimo G20 business meeting theng tura Mizoram ain pu cha mek thute asoibok hengba ka hian sarkar malak na le hlotling na tam tak zinga lang sarzolte governor hian asoi ani governor in thua soi nu hian loman chi sang sem ania kumina UDNPA in Mizoram kho fa in ti siangna sanghi le pani abot sai khwale veng faite loman hlan ani best local council loman chu lai puitlang local council in andonga best village council district headquarters to khozoldin thar village council in andong bok best village council urban towns to tlabung village council in andonga fastest mover district headquarters loman longtai district in dongin fastest mover urban town loman chu phul in andong ani Mizoram police le excise and narcotic department na thokzinga choimoi phu thlan chuaten India ram pum huwa pa choimoi na sangte governors gold medal le silver medal te andong ani voin hian Republic Day voisom sari palina lomna parade contingent somni paruk antela ati thazwal te hena lomman hlan anni bok sipai lamwala Republic Day sangni somni pathum lomna inkhom nei zoa governor Hari Babu Khambam Patia chenna Aizawl Raj Bhavan tuala sarkar ho tulu le sombik te polin thingpui in hona at home program buat sai ani bok All India Radio Aizawl station a potuk in khan station director Pudiarl Ropui hawin Republic Day himhan ania director Pudiarl Ropui chuan nampuan zar pot pharin kal khom te Republic Day du sangna chibai abuka India in maniaro in relna dan pui apomnia hian president masaber Dr. Rajendra Prasad le prime minister masaber Jawaharlal Nehru te an ngai hluin an hriat reng thu asoya Republic Day chu himle lom taka mang turin kal khom te du sakna hlan lungleya chuan thuam loya muala India Republic Day ro pui takalom ania DC Kulothungan an zingdar kwale chanvea nampuan zar pot pharin parade contingent somni pathumte nampuan zar chibai buk chu achang let hemin hu hian lunglei district a sarkar malak na sang te asoya voina parade zinga ati thaten hena lomman hlan ani UDNPA hnuaya fai nelna lunglei cleanliness competition sangni somni panhia ti thate hena lomman hlan ani boka hebaka hian district Nutri Garden award chu serte aganwadi center 110 andong thar naga battalion Assam Rifles 10 wheelchair le crutch baka walkar mi paruk nena an hlana Republic Day lomna pol hian cultural program sang entir ani saiha poro puile ursun takin Republic Day voisom sari Palina district playground ta lom ania zingdariat le chanvea DC pula sanglianan nampuan zara pot phara parade contingent som pathum ten nampuan zar chibai book achang leta parade ti thaten hena lomman hlan ani Republic Day pol hian mi pa volleyball tournament buat sai ania mi pain elna Model United Volleyball Club an chak bera me chelama chimkum volleyball club an chak ber boka lomman hlan anni
Republic Day lom na pual hian Saiha district chunga hospital orphanage home jail le mamo ten hena cheng sang thum theu hlan an ni Champhai district chunga alom na puiber changphut field a nei ania khwalian Champhai district borsap pu James Larin chana chuan nampuan zar a pot phara Republic Day chu cha a soibok paret contingent som paret le Aizawl ateng government Mizo high school pipe band te antela first DC's trophy Champhai district chess tournament sangni somni pathum loman asembok changphut field ahun man zo nu hian chundar som pania Jericho Garden kei fangtlanga som big te pualin VIP set home nei ania Republic Day lom na puala buat sai CDFA second division football tournament final chu chonhudar khatle chanve Champhai FC le Vengthar FC team ten an khel ani Champhaya serchi pa chuan Zingkara district hospital Mercy Hospital Unity Orphanage Home Salom Special School Zawar Deprived Children Home Old Age Home Adult Rehabilitation Center District Jaila Tethil Peklan ania District chunga Republic Day sangni somni le pathum lomna puiber Serchip Sports Stadium abuat saya DC Nazuk Kumarin Zingdar kwa nampuan zar apot phara Serchip District chunga mason na sang te asoibok Sports Stadium a hun man ani nuwa khorte tlanga borsa bangla sombik te polin at home tea party abot sai zuibok ani kolasi pachon project venga kolasip stadium a Republic Day sangni le somni pathum lomna hun man ania Pujon LT sanga Deputy Commissioner chuan nampuan zar pot pharin paret contingent som pangaten sipailam an entira district chunga sarkar pi sarang thok tu te tlomngai pol le ko ran hroi tu te le kolasip mipui thanem takte antel ani GSA playground mamita India Republic Day voisom sari palinaro pui taka lom ania Mamit district borsa pulan nunluan nampuan zar pot pharin paret contingent som paliten nampuan zar chibai anbu ka chang leta DC hian Mamit district hospital home sang le district jail te tlo inthil pek a hlanani longtlaya chon central waile khelmuala Republic Day ro pui taka lom ania borsap amol srivastan Zingdaria ta nampuan zar pot pharin paret contingent somni pathum ta chibai bu ka chang leta thucha asoizui Republic Day lomna hian central waile ina drug reduction squad andin chu longtlai district a ruihlo do na konga an tho that awangin choimoina hlan anni UDNP department nuaya fai inti siangna ti thaten hena loman pek anni boka Republic Day fai inti siangna third inter club badminton tournament champion longtlai chan mari badminton club le Republic Day volleyball running trophy winner Hrin Moya Memorial Football Club longtlai veng puite loman pek anni bok Assam Rifles in mi parukne na wheelchair an hlan boka longtlai district Republic Day celebration committee chuan hospital pathum Lairam Mother Less Home district jail Lairam Rescue Center le Gilit drop-in center a tetran puina cheng sang ni theu an hlan bok Khozol district a Republic Day voisom sari palina lomna tu indar kwale chan ve khan mualvum field a pu DC pu CC lal chuang ki man nampuan zar pot pharin district chunga sarkar malang na sang te asoya infiam na lama ti thate le fai in elna ti thate hena loman sem anni ramchunga civil mi te choimoina ngai luthlo tak Padma Shri Award kumina dong turin PKC run rem sangi thlan ani Padma Shri Award dong tura thlan ani thu hi voin khan Aizawl sipai lamuala Republic Day lomna puan ania engtikang nge lomman hi hlan ani donero hriat alad ni bik lo thu PKC run rem sangi hian AIR Aizawl ashil ani PKC run rem sangi hi kumsang khazakwa somruk le pathum khan keitum khwa apianga Art and Cultural Department a lam zirtir tu na athok meka apasal pulal thanmoi le afanunen Aizawl bong konsauta an cheng mek Padma Shri dong tura thlan ani hi arin phak bak ani thu le alom thu AIR Aizawl ashil ani PKC run rem sangi hi Mizo namlam le zaite vonnun le choilar konga ma alak thata wangin Padma Shri Award dong tur hian thlan ani Nimina Siang Hun Khua Kang Mei Chuak chu Nizan Khan Leng Ting Bial to MLA Puel Thangmoe chuan atlo Siang Hun Khua Kang Mei Chuak a hian in pali a kang ralveka in pakhat ero a 3000 kangin thelmi man ani Dr Thangmoe hian chiat to thu a hriat vele Nizan Khan a mun panin a chuak ngala a mun a thlen vele chiat tok chung kwa tetlo kwalin sarkar atanga ti thei oma pianga thei top chu ani tur thu a hrila in kang ralvek chung ko pali te cheng sanga theu
le in kang ral lo chung kwa cheng sang ni apek ba ka silpolin pakhat theu apea hriang hmun khotlang hruai tu ten hena natlang thing puilum na tur cheng sang thum ape bok Champhai not bial to MLA Dr. ZR Thiam Sang chuan abial chung tual cheng le na lana Special Assistance to State for Capital Investment nuayan na thodan tur amhuna kalin nimin khan an infia Dr. ZR Thiam Sang hen tual cheng tlo masain tual cheng le pam chung inkar kong lai dan tur enfim du thu sama khoi thei ani don lo du thu sama khoi thei ani don lo chungin tunma aya kong tha chu abe se om hle ani atia tual chenga tlo zoa na lan tlo lein na lan khopui chung chei that dan tur le inkal pona kong siam dan tur en fialia na lan tlang dung lam en fia zoa champhai khopui chung bi ka SASCI hnuain hatho changphut field ta tang ke fang tlang kong zaute futsal ground district hospital kong tele khopui chung ti changtlun na tur champhai PWDEE baka block roi tu tenen amuna kalin an enfia ani champhai not bial to MLA hian SASCI mangin rabungpal tanga hliap puile Aizawl inkal po na lai tlangin Aizawl atanga nei don inkar alai tlang to bok Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani ramchunga Republic Day voi somsari palina lom na pui berchu New Delhi a Kartavya Pata nei ania kumin Republic Day a hian Egypt President Abdel Fattah el-Sisi chu khwalian ani Tugin Khan Prime Minister Narendra Modi an National War Memorial ramtana nunhlan te hriat rengnan pangpara da a namhla sa in lai pui voisom ni pakhat ka ania hemi nu hian President Draupadi Murmu I hovin Kartavya Pata sipailam le ennon sang mangin Republic Day lomzui ani Chanchinthar chiarti tomnan Chanchintlang puite ramchung mundang terwalin voin khan Mizoram chung mun sang-sanga hlim takin Republic Day lom ani civil mi te choi moina ngai hlut hlo tak Padma Shri Award dong turin PKC run rem sangi thlan ani champhai not bial to MLA Dr. ZR Thiam Sangan abial chung tual cheng le na lana SASCI hnuayan na thodan tur amhuna kalin ain fia chuti zong chu Chanchinthar kampuan thei te chu ani e